baabi a yetu fam agudi a emfa mra kwan so ye betumi de tumi bi abane wa to wa ye frɛ no state of emergency a John Mahama ne ma Ghana fo hunu ye ema Ghana fo nyina be support ye nti metima bie calls me no tie nyina no na me hwɛ different groups after President Mahama ka say na do aban and declare state of emergency enkyerɛ sɛ obetumi ayɛ ne ɔpɛ akyerɛ Ghana fo obe say wo man akɔ yes hwɛ sɛ Ghana fo nya gidie bi sɛ baabi a yetu fam agudi a emfa mra kwan so ye betumi de tumi bi abane wa to wa ye frɛ no state of emergency a John Mahama ne ma Ghana fo hunu ye ema Ghana fo nyina be support ye nti metima bie calls me no tie nyina no na me hwɛ different groups after President Mahama ka say na do aban and declare state of emergency groups are ebeta achiri Kwame hwɛ TUC Trade Union Congress Ghana nyina dwumayefo yenka bom ko kese no okabi okay Ghana Labour Federation ebekabi Ghana Journalist Association GJ Bekabi Coalition Against Illegal Mining also Bekabi headed by Kenneth Ashigbe Bekabi Catholic Bishops Conference Ahana Honorable Alex Enyane wrong okay Catholic Bishops Conference group nu nyina led by Bishop Matthew Kwasi Jemfi Sunyani Diocese Ekabi ansana Roma sorry a ewon kran ko a led by Bishop Bonaventure Kofi yeah a year walk on the 11th of October 2024 I said that the petition come mampani say omo on declare state of emergency where you know Professor Stephen Adey former Gimpa Ekabi Enuachi Yura Nyaho Tamaklo Doctor Ekabi Enuachi University Lecturers Association UTAG Ekabi Enuachi Professor Ajimandia President Kufuor Foundation CEO no Obekabi to the extent to say TUC ni UTAG in Ghana groups ni nyina yese bebe declare strike 3 months to elections Sananado and declare state of emergency obekai afa wo na bia beka se meka ho bi se menka ho ema Professor Jampo be di groups no bi atem say organized labor and so my disorganized labor because na President Mahama di kaya ka se Ghana fo to abama mampanyini na do danko Akufo-Addo to me won nsem nti on declare state of emergency or can somewhere wa pram na Sam George kurachini yesi ne so because na wi abo owie ye no Honorable Haruna Idrisu current education minister Ekabi Samuel Jata George current communication minister Ekabi Sami Okujeto Ablakwa current foreign minister Ekabi Minua Sami Jamfi Gold Board CEO Ekabi Afe Honorable Emmanuel Amakofiboa current minister of lands forestry and natural resources Ekabi enti Ghana fo nyina be gidi se Akufo-Addo ne naban ti modene na MPP mpanyimfo na essensio enti ne yempese yeyo na Ghana fo nyina etansa to MPP ni a now te ho a na owura ho se a me party gumani mase anya nwanwa se MPP fo bebre ankoto aba anya nwanwa se nipa ye enlightened ye de ya suanguma kayempe NDC but MPP aguye ni mase galamse hunti ye nkoto aba ti Ghana fo bebre anto aba ba me gidi se dodo no a enne etwa bani hwebachi a babeka se sa na do danko Akufo-Addo konkondene Kwame na awra hosem ne se
aban we die beduru ye no galamsey kon no eye party mpanyimfo ne die animu abetu ye were examples Erastus Asaredonko abo akere ye say Ivalu Ejura chairman Jomoro chairman ono ankasa na eche galamsey size no ma boys afei apadenchira chairman ena sojafo kwachi galamsey fo a wodi ne mabunu begina ka kwan so se party mpanyimfo friend se sojafo beba ho ne ibenko but then pipi pa kwa me yenwe se nka pipi abreso na sojafo kwachi galamsey fo na yesi MPP chairman bia sori se party mpanyimfo ma kwan timuntumi mma President Mahama jina Ghana mpanyimfo anim ehye yen bo se yen man tumi a wode bosome 9 be ko galamsey na kan ne first 90 days ane dia meba ho we dia ye video ogina group anim a all my address wose bosome 9 se Ghana for man tumi a na ye gonja hene ya bonwura na ehyefa okobi otabaumi akobi onu nya kwan a wo kasa no wose se man bosome 9 a ode beye ba kwa me ne wo ka no ne make say President Mahama di Roma ya sofo mpanyimfo na tem eno na mama hunu say statement we about issue no ano ohye because wo shebo wo 120 day contract kwa me 120 days e bo so me say bosome miensa dabi bosome 9 9 bosome 9 bia no eye na wo ha aduonu President Mahama jina Ghana fo anim skachre yen say ye man tumi a niema woni Ghana fo yen sign contract ewo ho say bosome 9 obeyo amayen ena mako oha aduonu 120 days say wanyo sa ade na say contract a woni yen sign ye no wa abuso Roma ya sofo mpanyimfo ene sabe Ghana fo ane edwene kwa akire nyina hunu se papa ochika se bosome 9 ya hwewa ma abo ho mienu bosome nwotwe atwam na yo bosome nkuru na hwewo sem kura ne se bosome nkuru mu no ena wo se wo ne Ghana nsentrofo ohia ena baby sa wo se nti sa fama gudie tu a essence ase emfa kwani mu no oyemme afa ho a na waka kire watimi ahwe Ghana fo ani maka kire ye mpei se after all say be say asase no kura gold no e ba ban ho through the gold ball na aside no nipa ye say adwuma no ye $1,000,009 nti say ye hwe ni gina bre say ye hwe say nipa $1,000,009 no ye yiba benya adwuma nye ene say abani nya skafri ne be yonum ene say asase no be say no say adwene hu bio kwame say eye tete radio link mremwa na nya me nipa di komo director nka ne to Ananias no kese na anu bi to President Mahama Jubilee House Ananias ade na wo wuye no Ananias na wakoto asase de se wo de brenya me na wote bi to ho under declaration na nya me hunu se wo twantro wo nanim na obo na ba ku no ne President Mahama dia ye Ghana man no kwame momma ye mfa ne se ya agro ya asem kese na ya asem a ehye abufuo nti na enya me nwanwa se Roma ya sofo statement no sa no hye strong worded because be sin ne no galamsey no afri san ye na ye hunu no abo ho promprensa na kwa me de ntire mbo ho promprensa hwe asare donko minim se ni odi obi a na no wode abai wo obi a o se at least and is a President Mahama aban na nkasa yi na ni wo galamsey hu no yohonu ya obai IGP onu ankasa to committee a no dey fight at least tax force for the obeboy yohonu abaso ne say nka nsuo hu de nyina de otumi tube ena o sizi be galamsey na no aban ya ma order se police ni bia wo ba bia ye to go do a wo bo ho ban no free hosan bra wadwuma brafie de say ampa galamsey abrantie bi ebe ya announcement tre galamsey fo nyina say wa to galamsey bia police fo beje wo niam bebe pamo no prepare say wo san aba site
wo idea bi abeje ye no lestebra na benfo ade ma na science site na hwe pa kwame Tano River ho na Erastus kotwa video be na nsane ne o ma diverting so no utie ni voice na opese Radio o ma diverting 89.1 na ezuo ke akese e da Ghana ha na ye nim